Bad boys, angel pups zia. Ngaithla chun zomang. Ni aliama kar aliama. Christopher nen po mumalin kanin la in bele law. Min hel dan ringo ta zonga ni berin ka siya. Joseph cho min lati boy pe ringa aha velo mo ni lete ka tichin. How ship ma ila omzia omchuang law. School ban vele Joseph mulaw turin sindi nen arukin kan hoa. Christopher cho min mureng min ngai sak du chuang law. In ka thlen vele ka in thla ka in bual le nuwa TV ke ena. Taya chuan le khabu ka phor ngai law. Ka om mai to chuan Christopher bok ka ngai tua chin. Naktuk Saturday niya school kan kal lawanga. Monday ya cha ka mule theyang. Zan khatlek po hi rei ka ti layin ni ngot ka mu thei don lawanya. Min ngai tua ve china ngem le. Nge ami wan zong te ti shi om dan cha ngai tu ang. School ani se mi pa pon an hlawa. Ti swalan nei pon an zep sak bik char zela. Swalwanga midang hlaw ni chu thilmoi le in chhuan na chi ni lo. Ka chung ten lo hoa kan boy nak naka. Ama ngai tua man lawa om ka du ber. Kaman lu tuk chuan ka lo ngai tua le veng chin. Kan nula in rong bola pe nuwa chu ei turin miron kawa. Kan boy em wangin om pui hi nei lo thei kan ni lo. Chung in kho mi kan nei nge bok chin. Nei lo chu ka pa hian a rem ti lo burani. Ka hona ni ti ka thei ngila chop chil de win Bible ka keu chop chuk chu ka. Chhiar tur ka zon kwa lain ngatinge John hi kanu ina tiri ka sia. Ka hoi chua ka ko naw pa lo la ho ve lo. Phone ro tu na ho lo hun to lo. Ka pa chuan ati hluka. Kanu chu mang ang chan to ni ti a mela chang pon a sia ta ni. Ka khongai vyang mai. Fa te ngai tua chi ni si. A switch off ati hnual ra ya. Ke point ka u chu ka ngai tua. Ni da nga lo ho tlai ngai si lo. Kan ti san mai do na mi atlai zel si. Kolei sha lak lo te po om theya ti in Mary chuan ngai dan tharaneya. Kanu le pa te nan chom puyan yang ti san mai turin min tia. Bible ka chhiara ka chongchaya ka u ka chongchai pui uluk le zwal hle. Ngui riayin chokan eya chung ko in pole chung kwa a engkim ti hau chin kan ni wangin. Ka u om lau chu shi om kan ti tlang hle ni. Mary thawma sabera thil ka ena la rei lawa ka ei tui vak lo ti in chuan lama siama. John van ba ka ni ka ring lo. Ka hau she pang engma soilok lawin atlaya. Ka pa chuan ati hluka. A hau phal lo. Turber anile om thau sia. Afa panei chun chu engtin pon om se a en liam mai thawang. Anduat ma. Ka uhi aswal chi ni lo hlawa kan van nei ni in ka sia. Swal chi ni in swal du sala suan. Swal na chan singa ve in ka sia. Ka du lo. Nu local te. John hi tia. Mary Auri kan sia chuan kan kut kan sil sok ka. Kan Dr. Nu berpo aphili ni chuan kan mu ve ngam lo mai the. Kan vakal ve chuan ke chuan karap le man tak. Ka unaw pa chu chhuata mutto pa aluwa Mary chuan adoma. Anara thiya na ati a chenvel na lama. A ha vela thi ti ka mubok. Apumadom wangwanga a chen le tlok chin kalai nat kher mai. Kanu le Mary chu doctor ti taka anchi ai rei lo. An boy pui zunga abeka changpon thi sente lo chhuak chu ni in. Karin aina serious dai mai. Avun kakna sa thui ngai em chu om lo. Thu thlenga kan mutira a mai po dukna sa ang reng. Riru nauti taka ka u ka khongai wangin ka mitui lo tale man to. Boya tunge hetianga ti che. Ka pa chuan se chil de wina ti ya. Athin rim in sum tum vyang ma se alang chuak lo thei lo wanyang. Kalau ho khan mi pani lawin din chil ka muwa. Christopher le Joseph cha kareruan om. Anin swaldon monile katia. Anbula bike ka tidinga. Helmet ka phel cha ti in engma ka soima in bike ka changin min tlo thla a. Min soi sakron nga la atia. Ka chung te chuan thinrim melan pu veka. Keipo at ka thinari min ka hlaw thong telbok. An meli mu chiangem ka pa bok chuan atilia. O mu chiange uniform pon la ha. Mase kamis le ke korchen ha ka wangin eng school ngen ka shelo. An school chin chha na turan in bel tel lo atia. Ahliam turawang in a chen le sak chin. Ke chuan ka u soi sa tu te chu tu tenge anni ka sia in ka sia. An rui monile chutianga midang an lau ti ri ngot kanu inati vele ka u chuan. An rui mai thei alau ti wata. Mary dara alu ada a amita ching wangwanga. Marin asama lo khoi sakpa in. Tunlai no pang swazia hi rui hlawan khoi ma si.
felmel tak aru ka rui hlo lo khoi te hin tamania ba ka an rui hian a then chuan midang kut thlak ten chak tlata ati borbora a enkol nual to a shedewanga a soipo chu dik mai the kapa ngoi tereng chuan ka ngai ti chalo enge mothil poizo ka thlentir ka hlau ka u soi satu te a chui chwa tir te ka hlau ma se kanu ina khapani chuan engma ati tir lawanga ka u chungchanga kher kher hi chuan enge ati zelang ka she thiam lawani ka han intify venge ti pa a din maya tum chu alu haideu wangi na tlule a kapa le meriten an laudom wata ka unaw pa hi mi pa ka sha ta chuan a zaidam pol takani nge yang tu na po thinrim le huat nei mela pulau tu ma hi ka huwa ti la nei lawa mi arel ngai lawa mi chat na ngai thadu ngai law ka shat ve thei china kanau pan lai tangin ka u hian voi khat ma min la haw law hetiang mi ni wang hian kanu le pa le meri te po hian anduat zwal ni in ka sha amma akala har sata wangin ka pa in a room lama kwa luta an mani hi sha ila chuan an chung te bula ka soi nge nge yang meri chuan atia ka u soi satu hi Christopher ni ka hlau le zwal Joseph chu ni se azia Christopher chu swal ve thau ma se an mani ti boy ma satu lo chu alo khoi ma sadu do na mi ti te ka ngai twa le a tlem chuan ka thla muang dewa a dai rei chuang lo khuma ka boka ka ma a ka zir lai bu ka phara le khazir ka re ruwa omlo ka ngai twa na ka koma voina thil thleng te ka ngai tu a ka phone ka tuai kwal renga Christopher hi ka zot mai du ngem ti te ka ngai tu a zo tu mina number ka met chhuaka ka zam wangin ka da let le chin ani ang miswala ka nga tinge ka zam viau le ti in ka infui mol ma ila Christopher ni chung chuan ka zam lo thei lawani zinga school kal turin sindin min lo soma ka u liam vela mu chuan a au boina sa le kanu in pa ngai takin thil thlenda na shila sindi chuan min mel kara ani pon enge morin chu nei ve ni ma se kanu le pa te sha ta engma soi big law ni dang aya kan tlai wangin Mary Walin kan kala kan school bula min da a makdeu main gate bula Christopher ka mu ading khomwa ngai si lawa kalpel mai ka tumlain ka bana wana kalwalila atia kalom wangin ka au chuak lau chawani nui ver chungin ka bungat ngata ani po nui veya anui moi viau le ngal kalawa kalang sindi chuan atia ti na changa shat po karin lo ati ve chu kalom ru khop mai Christopher mel ke enzo ka liam thar ka mu chuan kanur nanga engma ka soilem law nga tinge min lo nga ve te mi ala she thiam lo takin katia achangin min bia achangin min shelo dera ami je hi she thiam har emani shil tur che kaneya ala ma wangin asira min din puya chiang dewa min en chungin ka zam ang reng hle min en renga wangin ka zaklu tuk chuan ka pon fen mor ka cham ngot ngotak ka sapu pupa thi tho chuan min chan ka ti mai mu thei khopin ka thlana tlalo englawania atileya ape he rei ema wangin thil chalo dewa soi ka ring to zok a soi she mel si Joseph nen an soi sakha ka u ti asyami ka u soi sa ti mi shil don anyang ma se ka be sei lau dewin zoite in ka du che ati supa mo ka ti de huwa ka Nuihzatthlak ngotin ka ring Christopher pon lai deuh chungin a samatwai thua ka moi dewanui pa in ka du che ati nun leya engti ka changin meicha ni chuan dil chu chang nei ve ngai ni ka shelo alo om ve to panyang atia zawak lawin kanuya ngaithlang nuam deuh zoka soi kalau be seya du na te chu tuwa po om ve top theyalom min du ve em min en reng chungin ti le to pa atong tam to lawa a soi tur chu tlang dewin a soi china ni mai the ka chan nga lo chuan ke ain indu thayani ti ka shalok sa vek bok du chu ka du lutuk ma se soi top chu ka she ve deuh hlekani nakina ka shilang che mi ngak chi ka ni ve lawa karin dan cha ni thau mai ka in ngat reitir lawang midanga du da yang ti ka lau ve thau tu na po in bm law ma ila kabul na ya om lo chuan ka khwa har chin zana kanin bula local la ka shilang che abungata a local don chiang ti ka sha nangni pani kha kan lampana Joseph local chu hun lo ka tile zwal Christopher pop hun hlaka enge soi phei chu ka shelaw Christopher doi zep takle abial nu thar tur ti na mi
anwi dan chu Christopher dan chuan ngei om tak turani aku ta hum ru ngal ti po ka hmu reng mase ka hmu lai chuan anin swal turani lo ka ti ve tlat anin kara kadinga Joseph mi boina in rol su ka ti chang faka me che thu pek ka zob ngai lo Christopher ne hian enge kan boina ishelawa lawin rol ve lo zok ro mintia kalana ang reng hle chuan he pa hi ring su ala tlan san veng che atibok Christopher ke en wata engma soilawin min kalsana ka soi kha in ti thei tak chungin Joseph chuan alo tibok itel na hi chu englai pona boy ka tia Christopher ka zui wata kamuman chuang lo klasa ka lua ka thil mu chu ka oi lo hial zok kan klasa fil ber ka ti chin pa vak lo Kevin chu Christopher ma a chapur chungin alo ching chia midang chuan an lo en chapa tu man thoman chwangam lawani mel ido kan ka ti bal lo abula ka kal nai lai takin ilolu tani kha atia Christopher ke vona tum chu adara na takin ani chuan alo tlo a vatify ro ati supa Kevin po rang takin athawa Christopher chutna lama kal dor dora a uniform korluma phela ado kan shuk fai lai chuan kariru alo na hle kutbeng ri kan shat na lam kan en chapa Joseph bokani hepa wang hian Christopher mut po adang lam vekin ka sia Cindy bula ka chutna ngaya ka chuwa aron lut che a Kevin karon soi sanghal ringo talom anun rong e alo tinghal borbora ke chuan anun rong ompo ka she chuang lo Cindy chu ka chang lem lawa Joseph ka mel rum hle thung engkim kha ama wang vek ni in ka sia nileng in Christopher nen kanin beto lawa Joseph chu athei angatam kabula oma ka hne tak zetani amel chu cha mase Christopher luk lo emai ani pani hi chuan du tu pon nei the an ngai sak pe mia lo thung school kan banga ka ti thin po ngai reng ka in thla ka in boala thilei pa in TV ke en li a ke ei tur siami iu han pelok ro kan nula inati chuan ole ka ti wata plate nen John arum lam kapana alaw mobam ka mu chuan ka khongai ang reng hle thil eila tho atuma ama chuan har sa ti wangin kalau pui wata asoi sa tu che chu anmeli sha em mule po ni ila kala sha ang nang phei chu mei chei ni si film khu ro ati zamzata I hwa em tia ka zo na chu min chang lem lo holo se ka ti Christopher lo tel ve pal chuan a poi do ne mai ka du tel tela ka chung ten an huat ka du lo ka zo na chana shen yang thil dang soi tumin I ei ve du emati ta da ya kalu kalau thing wata a hwa ni mai thai sin ka u hi thil soi tam lu tuk chi ni lem lawa ma se homya lo chu ni se o sam taka soi thei karinga tu na la min chang du der si lo a hwa ni chuan kariru na viawang kan hwa roi roi thein karing kalau theng Christopher message ke en nuwa suna ke ena dar sari chani a local nge ya atlai lo bok kanu le pate an chan pa fan birthday lom na a chuin an kala Mary aroma om dai bok chwa ruk chu har salem lo tura ka ngai har sa po ni se chwa dan kong ka zona ngai thau thau tun hun hi kata na poimo lutuk thom nei lo thei ang berin ka chwa ka kariru chu nuam lutuk thei chuang lo gate ka pel vele ama mu tumin ka hoi kwala ka mu mai lo wangin ka be dong chan to min ti derani te karing rum to mai bum theya ka om chuan min Nuihzat ro viau bokang Jen kan pia thim la ya chuan lo ding renga tuna po ka mureng sia ama khan engtin nge ka mu lo thei jok min mutu anom ka lo wangin adin na lama ka kal thwai ya abul ka thlen vele amel en tumin ka dak de uwa ani chuan nui vurin min lo en ve ya chun lama ala om na le nelom lo na zong kha tuna chuan om to lo min shil turinei atia alo kal chan chu soi le ngala ke chu ka man mo shan lo tuna chuan Josephan min ti boy thei lawa ka shil wat chuan min kal san le wat ka hlawani ber soiro do thei de we mok ani ka ti lain do thei lo na chin chu nei ve thawani mel o ka du ve cha zoite in ka tia ama po ka en ngam lo ka za wangin ama enin ka soi ve ngam lo ka du tak zetani ti ero ka sia anwiri ka sia a kala en ngam chuang lo ka hnunga dinga ka dar pani awon chungin kalua a khabe ngata mindu tak takem te reng mai ka tiwata
ka zam lu tuk na po bo ve deuh chuan ka hria kanun dan hi en liam theiangem ka shelo are tawangwanga ka shelo tak tak zana chuak reng lo se ka duwa Joseph nen inti boy reng lo se ka du boka school no pangdang hlau takin siam lo se ka du boka abik takin rui hlau ti lo se ka du ma se engma ka soingam lo tuna chuan ka bula dingin min ko a kanin san leiwangin min kwa pil hne hle min kwa lo na lama akutin ka samatwai zawa kaning mela mu chuan anui zui hak hak rui hlau bok ka ro lo lut le chin rui hlau ti ve tu chuan ka phal ngang lawani Christopher ai anna ka kiwin ka ngoka na ti mel takin a room haka ati der mai ni ti ka che thau rui hlau ka du lau ka ti ta topa engma soilo ati ve chin ka ring ta topa ka nual roya ka du lau pha chuang si lau kan gate bula in kain kan dinga akut tha she vyang ma ila ka hotlai lu tuk chuan ka chung te ka hlau ve thau si ka hoanga ke ma in ka omang ka karuak le huai don ti ka she savek lutla ati supa thok la hak chungin ka in hera ama zokin min ti dinga alama min kwai herlea ka bianga domin ka chala fopa abak eng ma ti law ludro an hau palang che atop nan ka zana da bo chopin a mel ka en le a ma zong ai na mel thale zwalin ka sia in chunga kaluta karum ka pantlang hala khuma ka bok thlapanuam ka ti veng veng na nga anom dana kim theilaw lau thon tur le ven tur kalanga ti ka sia kanin du ve ve a kan soi ve ve a kanin ngai zonga ka ngai ve top chu tiang cha chuan Christopher poina ngai ve ka ring ma se omda nang anga en liam top chu har sa ka ti don e mani kala ti tel tel bokang ati ro tengin boina ringot ka ngai tu ngala boina om ka ring shim shim bok boina ni chuan Joseph atel nge ngai bokang Christopher hian lau thona nei vengem nge kan chunga thleng engpo lo pom top zela atum zok niang thil ngai to vak vak ching mi kania a thalo lam thleng te po ka ngai to vek china kariru a ha pha vak chin mutuyo tia Christopher message min thon chu ka en wanga amani chung chuan thuthlum tak ka be seilawa chongkam chalu tuk po ka be sei ngam chuang lo min du thu soinon le turin ka be seilawa a message toy te po lom takalo don son mai hi katum turani anundan en liam zel turin min duwa engtiang chin chang e ke en liam zel theyang tuna po enge alati ti te ka she chaka ka zot ngam mang silaw in ngai to ha wak ka du lo wangin lamma vyang ma se mu turin ka in siama kamut ma in bible ka chara ka chongchai boka ni danga ka ti ngai mya lowin Christopher tan ka chongchai veya chapter thar kan lo dale watang ka du pui lo che Cindy chu ka ngai che pani min ngai to wang ti shema ila Christopher ka du za she ve thausi mi fel ni lem lo ma se min pompui chu har ve wa mani le ala insiam che em emang ti ma ila alu la thing tlat rum de wa min mel pa in mol vel su kalsan ala ol samlai hian abula isoi kha sut le ang che hetiang mi anin siam tha thei ngai lo ila in chir viawang atia ke chu ka thina rim to ka chian chaber hi avoi khatnan ka huani Cindy itima mani katia school compound na kanom to wangin min en shek shek tu pon om chan to ni danga in kwa chiala kal thin kha kanin mel no lo tak wang viaw po ni mai the jona soi satua ingai wanga ni tero chu wanga ni lo ama to phi itana chalo ka kal san don lo ka dulom kalati ve chala ani pon min ngei mel viaw to Cindy hi Christopher min du pui lo ma saber tu ni tu in nge min la du pui lo zui zelang ila in chir em emang so local classa kalo wakalang atia ako na lam ke ena kandin na lampana Christopher local ka muwa ka ha dam huayin ka sia amel ka mu ringot pon ka thamuang chen ka bula din vele ka samatuaya lo nervel pa in ka siam uluk nen ka tia sopa anui suk ringot Josephan engpo soise nilengin min biak lo pha to lawang tiro in biak na hun om lo atia school bag omdun na hun kan nei lo sin le achian te min kalpel tu te chuan an on thian khai khara ka zak lem lo an ma ni kanel vek to ba ka mi fel le kom nuam ta kan nia ri ru nuam lawin min siam don lo ti ka she chang berik ma chu shila tia
compound chung hi amuna zola zaw boka chutna tur anda thle thlua adai lai tur ber kan thana kan chua birukna ommiao lo wangin aron kalapiang in min muthaya me chechen kha chuan an mela changin min lampui lawani tin tilangal soituri shelo thei e soitura wang thei e alo ti ve che a mi chong tam lu tu kani lo ka ti to kha nge enge mo wangin ami je chalai lo da bo mai mai zok Josephian engki mashiat karing Joseph ne nyan enge inin kum kaina melma atipmuka zo zui wak chi ni in ka shelo zana in ina tunge omchin atia ron le na tumani chuana theilo bur anom vek zel tu ma achulawa chuan an leng chuak lo katia poiti mela pu ve in ka sha kalau lengang ati chuan chan dan tur ka shelo ka chungte wanga ni chuan nuam lawati ka lawa ka phal lo ka ti chuan ari ru nat ka lau si ron leng ma se Mary ombok chuan nuam ati don lo ti ka sha I phal cha lawani mel a mel chu khongai thak zok ari ru ka she chak bok kanin ko ta lawom la ka ti le ringota kanu le paten om chuan ka tan po chwa har viawang kan nam dana chuan mi pa chu mei che ina leng turania mi pa in meichia a ko chwa reng chuan thil chalawati pui tura te ngai theya ati do a fel na soi tur tam lo ma se meiche chunga re rupu thi chu dik ka ti ni adik ka lom ma se ka chung ti kala shil lawa nuami ti lo kalawa kalau shil ve chin don ya ka ti moi ve na a ka chung ti sha chu ka lau tak zetani kan la no pang thawaron len kherangai lo sin lo len chu ka chak na rei to nui vori vor chungin ati le a voi khat alo len na a asim nga shim shim Mary omphei chuan nuama ti don lo lutuk ka ngai tua thui pe lo zok bela ri rang ranga ka van pe lo tak tinang nang chungin ka thawa ka pon fen ka siam that chungin ka be ka lo la a ka ken sakang che atia sindi ngai ango chu ni lo he pa hi thata chwa der lawa tilang lo ma se are ru hi chu swal lo ni in ka sha ka ba na lo van ro ati chuan ka nui za ang reng tuk in a ringot po ama ne na in me lo tak tak thila ti chau to tilung oi lo ka du lo wangi na bana ka wana anin ka be ka kenga chuti chung chuan klasa kan luta a chian ti auri ring ngei mai me che chen kha chuan thin rim melan la pu renga anjinga ka chanu sindi po telve ma se ni chu a thin rim rei ve lawang ka do kana ka be ka da nuwa nui deu lek chungin ka kal o atia ka samma tuaya tum vele ka lo amsana hemi tum hi chuan anui huk thung sindi bula chut pa in hun pero ingai angkha ni lo ka tile ngala kanin hial na kan chen le don ang hle mai lo bum ta che sela iriru lo tin na ta se atia min ngai to awanga min pompui lawani ti keipon ka sha nget dewin ka ko a chu tiang chu thleng lawang aswal le nem hun pero afel ti ishemayang katia abung ngata kangen na chu hnol reng hai sa ti chin ke ai na thla ina upa a achang chuan min nau chei chin ma se ke ma hian kanau te chei ve thung break ani vele ka dokana Joseph ron chungala ake la hlang zui abala nge tima ila omzia omchwang lo Christopher ibialnu dokan ka rabala engtin ge min ti don ngei om takanui chungin atia Christopher an aron chanlet ka lau le eng maron soitak lawa chuan ka thowai mai ma se du tok ro Joseph benazok chuan ron tia bena hi Christopher le Joseph a chuan pa ni ko pani afela komanuam em bok bi mi bialnu ti bwai chu chingania Damian ponaron ti vea Joseph po ka do kana tangina chuaka benale Damian te omna akala an ei tura chu pui zui ngala Christopher chu Joseph omla vele kan bularon kala evero ti pa in amma a kathil pai kada a kati ang cha in sindi po na lauti ve bok ero u ke chu kan china ka kalang ti tho tum chu akura kalawana ka pai ke pa chi a ero ngien ngol takati chungin ke ei lui tira breka mundanga kaldai chuan in mu na hun kan nei tlem lu tuk palang ka ngai ngoi ngoya abula ko omreng ka cha kani kan pathumin kan thil pai kan ei hawa Christopher chuan Cindy le eitur Anton zakzaka atopa noiza in sum ti sha tak chungin min lo ena kamit main kalau khap wat bok Cindy tiffin box lian lutuk chuan an wei ti zani mai the kan tet lai chang to in Cindy chuan thil ei tui lo lai nei ve vak ngai lo I ei tu yem Cindy o tu ye nang I ei tu yem kan pai nem sia ei cheu ro
Cindy po na lau ti vea. Hun chu apedon tak takani ka ring. Gente nen hian in hlatem. Latlawe anin chakloka khan kanom. Gente ina in kalngam lau chuan kan ina in lau in muchen don ya ati zungzunga. Kalngam lau na chan tur om lawang. Christopher chuan atia in la pa ve takani. Thilati ma angam lau ngal chu du lawani nge yang. Kan ti mai layen Joseph chuak tur chuan. Christopher ran suluya. Achut nat lo zui lea. Achua vele Christopher na zui chuak bok.